Yes, reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza no kubifuriza ibyiza byose Nyagasani atanga. Mwe mwese dukomeje kubana hano, iyi ni Bridge Sport. Niba udukurikira, niba ubana natwe buri munsi, nta kabuza uri umukunzi wa sport, uri umukunzi w'imikino muri rusange. Kubana nawe ni iby'agaciro kuri twebwe, tukwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Niba hari uwo bitameze neza, tumwifuriza ko Imana yagira ikikora rwose ibintu bikamera neza. Niba nawe ubona hari uwo bimeze neza, nanone nibyo gushimira Imana, kuko ntabwo ari ibya buri wese kuba waba umeze neza. Muri rusange tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza muri rusange. Niba uri umukunzi w'imikino rero, niba uri umukunzi w'imikino, nta kabuza inkuru zacu ziri muri zimwe ukwiye kujya wumva, kandi kubana nawe ni iby'agaciro cyane kuri twebwe, fata nkaho ari iby'agaciro cyane. Aka kanya tugiye kuganira kuri byinshi bitandukanye biri mu ikipe ya APR mu gikombe cya Mapinduzi Cup. Iki gikombe tugiye kukiganiraho, dore ko dufite ikipe nk'u Rwanda muri rusange, dufite ikipe igeze muri kimwe cya kabiri cy'iki gikombe cya Mapinduzi. Aha rero nibwo tugiye kuganira muri rusange, turareba palmarès y'ikipe ya APR kugeza aho igeze ubu ngubu, ni izihe mbogamizi zajemo, ni ikihe cyiza cyo kwishimira umuntu yakwishimiramo. Hanyuma tukareba adversaire duhanganye nawe, ubwo turibara twese nk'u Rwanda, adversaire duhanganye nawe kuba kino gikombe wenda cyataha mu Rwanda ninde, bimeze gute. Hanyuma turareba abakinnyi batameze neza APR, dore ko harimo amakuru ari guturukamo avuga ko hari abakinnyi bagera kuri 3 cyangwa 4 batameze neza, badakoreshwa ku mukino ikipe iza gukina kuri uyu munsi. Hanyuma turaza kurebera hamwe abasesenguzi bagiye batandukanye 11 bari guhurizaho umutoza Thierry Froger akwiye kubanzamo mu kibuga kuri uno munsi. Ni umukino ukomeye cyane, ni umukino wa kimwe cya kabiri bafitanye n'ikipe ya Mlandege. Iyi kipe yo mu gihugu cya Tanzania mu kirwa cya Zanzibar niho iyi kipe ibarizwa. Bivuze ko rero abasesenguzi benshi bari guhuriza kuri 11 umutoza akwiye kwifashisha, hanyuma akaba yagerageza kurenga kino cyiciro kugira ngo agere kuri finali y'iki gikombe, ndetse kibe cyanataha mu Rwanda. Wowe icyo tugusaba no kubana natwe, kanda subscribe niba uri umukunzi w'imikino, dukomeze kubana umunsi ku munsi. Mbere yuko dutangira wenda ibijyanye na APR, wenda twareba palmarès cyangwa se tukareba amakipe, aho ikipe ya APR igeze uyu munsi muri kimwe cya kabiri. Amakipe arimo muri kimwe cya kabiri na yahe, ese yahageze gute? Wenda tudatinze cyane, iyi kipe irahura na APR uyu munsi. Mlandege yageze muri kimwe cya kabiri ikuyemo ikipe yitwa Kevu Sport Club. Ni ikipe yaje gukuramo kuri penalite 3-2. Hanyuma ikipe ya Singida United yaje kugera muri kimwe cya kabiri ikuyemo Azamu, itsinze ibitego 2-1. Hanyuma nanone Simba Sport Club yaje gukuramo Jamhuri, itsinze igitego 1-0. Hanyuma akaza n'ikipe ya APR yakuyemo Yanga, itsinze ibitego 3-1. Bivuze ko muri kimwe cya kabiri hari ikipe ya Mlandege yahageze, hari ikipe ya Singida yahageze, hari ikipe ya Simba yahageze, ndetse hakaba hari n'ikipe ya APR nayo yahakagiye nayo gusezerera ikipe ya Yanga yo muri iki gihugu cya Tanzania ibitego 3-1. Murabyibuka kuri uyu munsi rero, kuri uyu munsi saa 1:15 ku isaha ya Kigali, nibwo APR iraza kuba icakirana n'ikipe ya Mlandege. Uyu mukino wari uteganyijwe ko ugomba kuzaba ku munsi w'ejo kuwa gatatu, ariko ntago byaje gushoboka kubera ko abategura rino rushanwa baje guhitamo ko ikipe ya APR igomba gukina n'iyi kipe ya Mlandege uyu munsi kuri uyu wa kabiri mu masaha y'umugoroba. Noneho ku munsi w'ejo nibwo hazaba undi mukino w'ishiraniro w'ikipe ya Simba izabiri guhuramo n'ikipe ya Singida yo muri iki gihugu. Ni amakipe yombi yo mu gihugu cya Tanzania. Ubwo APR niyo mu Rwanda iraza guhura na Mlandege yo muri Zanzibar ku isaha ya saa 1:15 ku isaha ya Kigali. Ubwo rero ikipe ya Mlandege yaje kuba igera kuri kino cyiciro itsinze kuri penalite 3-2, mu gihe APR yo yaje gutsinda ikonvenka ibitego 3-1. Bivuze ko iyi APR
ariyo ihabwa amahirwe cyane kuri uno mukino. Bitavuze ko iyi kipe yanayikuramo kubera ko n'ubusanzwe iyi APR yaje kuzamuka mu itsinda yari irimo ari nka best loser, iza guhura n'ikipe yazamutse ari ya mbere mu itsinda ryayo Yanga ibasha kuyikuramo. Urumva ko rero harimo surprise zitangaje muri kino gikombe cya Mapinduzi. Hanyuma muri rusange ariko iyi kipe ya APR impamvu ihabwa amahirwe menshi cyane nubwo yazamutse ari best loser ikaza gukuramo ikipe ya Yanga, bivuze ko yari iri mu itsinda rikomeye cyane kubera ko amakipe bari kumwe mu itsinda ryabo. Iri tsinda bari barimo amakipe atatu yari aririmo yose ageze muri kimwe cya kabiri. Murabyibuka ko yari iri kumwe n'ikipe ya Singida, n'ikipe ya Simba ndetse n'ikipe ya GQ zari ziri kumwe mu itsinda rimwe na APR. Bivuze ko iri tsinda ryari itsinda ry'urupfu cyane kubera ko amakipe atatu yose yavuye muri rino tsinda ageze muri kimwe cya kabiri. Kandi nanone ku rundi ruhande iyi APR yasa nkaho yagiye ikurira mu irushanwa, dore ko mbere yo gutsindwa nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Singida ibitego 3-1 yahise yikosora ku mukino wa kabiri itsinda ikipe ya GQ nayo ibitego 3-1. Bivuze ko yagiye ikurira mu irushanwa nyuma yo gutangirana intsinzwi, ariko byaje kurangira nayo ibashije gutsinda. Ku mukino wa gatatu niho abakunzi bayo bari bize cyane ko wenda hari icyaba gikomeye, ariko ikipe ya APR nabwo yabyitwayemo neza, inganya n'ikipe ya Simba ubusa ku busa. Murabyibuka Simba ni ikipe ikomeye cyane ku ruhando rwa Afurika. Simba ni ikipe isanzwe yitabira mu rushanwa agiye atandukanye yo ku mugabane wa Afurika, ariko iyi APR kubera gukurira mu irushanwa yagiye ibyitwaramo neza. Ibyo rero nkaho bidahagije yazamutse nka best loser iza gukuramo ikipe ya Yanga. Yanga ni ikipe yari iherutse kuri finali ya Confederation Cup mu gikombe muri ano marushanwa yo ku mugabane wa Afurika. Bivuze ko iyi APR iri kugenda yitwara neza muri rino rushanwa. Bivuze ko rero iramutse itsinze ikipe ya Mlandeg kuri uyu mugoroba w'uyu munsi, yabigeze kuri finali, ikaba igomba guhatana n'ikipe izava hagati ya Simba ndetse na Singida. Ubwo iramutse irenze kino cyiciro byabivuze ko kino gikombe kigomba gutaha mu Rwanda cyangwa se muri Tanzania, kubera ko arizo zaba zigiye guhurira kuri finali muri rusange. Iyi kipe rero ya APR amakuru agenda aturukamo avuga ko umwataka wabo basanzwe bagenderaho Victor Mbawoma ashobora kuba atameze neza, akaba ashobora kuba atarifashishwa kuri uno mukino, bivuga ko arwaye. Hanyuma na Mbonymwami Taiba nawe akaba adahari, ndetse n'uwitwa Asongwe Apam uyu nawe ntago ahari. Niyo makuru ari kugenda ava muri ino kipe. Bivuze ko muraza kumfasha namwe mwumve ikipe, abasesenguzi bagiye batandukanye bari kumwe n'ikipe ya APR ndetse n'abayikurikiranira hafi bari bemeza ko abakinnyi 11 bashobora kubanza muri ikipe ya APR. Nk'ibisanzwe ubwo namwe muragenda mwumve aho ikipe yagakwiye gukosora cyangwa se icyo yagakwiye gukora. Mwumve 11 yapanzwe n'abanyamakuru benshi batandukanye, haba ku ruhande rw'u Rwanda, haba no ku ruhande rwa Tanzania, ndetse n'abandi bose bakurikirana ikipe ya APR hafi. Mwizamu bashyizemo Pavel Nzira nk'ibisanzwe, niwe ugomba kuba afata muri ino zamu rya APR. Hanyuma uruhande rumwe haraza Christian, urundi ruhande haze Nzotanga. Ayo ni amakuru wari ikipe ya APR. Mu mutima defense yagomba kuba harimo Yunusu na Salomon Banga Benjamin. Uyu nguyu rero akaba ari we ubakirwaho defense cyangwa se urutirigongo rw'ikipe ya APR, kubera ko amaze imikino 3 yose yitwara neza, dore ko afite n'ibihembo yagiye atwara nk'umukinnyi muri rusange muri rino rushanwa. Salomon Banga Benjamin iruhande rwe ubwo hari Yunusu ni mu mutima wa defense. Hagati mu kibuga harimo Shaibub na Pichu ndetse na Ruboneka. Iyo ni batatu bagomba gukina mediane. Hanyuma uruhande rumwe hakaba hacaho umugabo witwa Gilbert, ubwo ni kuri 11. Kuri 7 akaza Suley Sanda, akaba ari we waca kuri 7. Hanyuma imbere bakaba bakwatakisha Ramadan Niyibizi, kubera ko Mbawoma nta uhari, nta wundi mwataka uhari wenda waba uri ku rwego rwabasha gushakira ibitego ikipe. Ramadan Niyibizi rero akaba ari we wakaba yataka. Iyo ni line-up yahurijweho n'abasesenguzi benshi bagiye batandukanye baherekeje ino kipe mu gihugu cya Tanzania, ndetse n'abandi bakurikiranira hafi umupira w'u Rwanda bazi cyane ikipe ya APR. Ubwo nawe niba uri umukunzi wayo uri kumva aho
ingufu zaba ziherereye cyangwa se zaba ziri. Ikipe rero irasabwa kwitwara neza ikaba yatsinda ikipe ya Murandeg. Umukino muraza kuwukurikira rwose ku isaha ya saa moya n'iminota 15 ku isaha ya Kigali. Ubwo ngubwo ikipe irarokoka uyu munsi izahura n'indi izava hagati ya Simba ndetse na Singida United. APR rero twe nk'abanyarwanda ndetse n'abakunzi ba APR dukomeza kuyifuriza kugira ibihe byiza no kuba yakwitwara neza no kuba yakomeza kuba yacyura kino gikombe mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ibikombe nk'ibi ngibi bigiye bitandukanye biba bidaheruka mu gihugu cy'u Rwanda. Aha rero niho twasoreza, tukaba dutegereza uno mukino tukaza kureba ikiza kuza kuvamo ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Mbashimire kandi bifurize kugira ibihe byiza, nuza gukomeza kubana natwe kuri Bridge Sport. Uraza gukomeza kumva amakuru agiye atandukanye ndetse agenda avugwa mu makipe atandukanye. Murakoze cyane kandi mugire ibihe byiza.